Reka tuguhe ikaze we wakomeje kubana natwe kuri iyi channel ya Rwanda Race. Kwizera ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku bijyanye n'ibirango by'amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda uko kurutanwa kuva ku ipeti rito kugera kuri rinini. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kikaba kimaze kuba indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga kubera ibitendo bitandukanye ingabo z'u Rwanda zikora mu gihe zatumwe kugarura amahoro n'umutekano. Amazina y'amapeti y'ibisirikare bitandukanye ku isi ubusanzwe aba ahuye, ariko hakaba umwihariko mu bijyanye n'ibirango bimwe na bimwe, cyane ko nko mu Rwanda usanga abasirikare bakuru bafite amapeti ariho ikirangantego cy'igihugu. Muri iki kiganiro turabagezaho amapeti y'igisirikare cy'u Rwanda tuyakubiye mu byiciro. Ubusanzwe ibyiciro bikuru by'amapeti y'ingabo z'u Rwanda ni bibiri, ariko buri cyiciro nacyo kikagenda kibamo ibyiciro bitoya. Ibyo byiciro binini ni iby'abasirikare bo mu rwego rw'abofisiye ndetse n'icyiciro cyo mu rwego rw'abatari abofisiye. Mu cyiciro cy'abasirikare batari abofisiye amapeti yabo aba agaragara mu buso bw'ibara ry'umukara, mu gihe abofisiye bose amapeti yabo aba agaragara mu buso bw'ibara ry'icyatsi cya gisirikare bakunda kwita vert militaire. Twihuse rero reka dutangirire mu cyiciro gito cy'abasirikare batoya. Ubusanzwe abasirikare bato ari nabo rwego rwa mbere haba harimo ipeti rya mbere abasirikare bato baheraho, ariko abafite iri peti nta kirango cy'ipeti ryabo kibamo, ahubwo bahabwa izina rya private hakongerwaho izina ryabo. Irindi peti ribarizwa mu basirikare bato ni irya koporo cyangwa se kaporari, rigaragazwa n'ikirango cy'inyuguti inyuguti ebyiri za V nk'uko muri kubibona mu ifoto. Twihuse reka tugere mu cyiciro cya kabiri kibarizwamo abasu ofisiye. Icyiciro cy'abasirikare bitwa mu rurimi rw'igifaransa abasu ofisiye gitangirira ku musirikare ufite ipeti rya sergeant. Iri rikagaragazwa n'ikirango cy'inyuguti eshatu za V. Ipeti rikurikiraho ni irya staff sergeant, rigaragazwa n'ikirango kimeze nk'icy'ipeti rya sergeant ariko rikiyongeraho akarango gafite ishusho nk'iy'umwashi kajya hejuru nk'uko muri kubibona hano mu ifoto. Nyuma y'iri peti hakurikiraho ipeti rya sergeant major. Umusirikare urifite akaba yambara ikirango kirimo akarongo kamwe gasa n'agatambitse. Nyuma y'uyu haza ufite ipeti rya warrant officer 2. Uyu akaba agaragazwa n'ikirango cy'uturongo tubiri dutambitse, hanyuma agakurikirwa n'ufite ikirango cy'uturongo dutatu dutambitse. Uyu akaba yitwa warrant officer 1. Twihuse rero reka dukomeze turebe no mu cyiciro cya gatatu, aho dusangamo abo twita aba-ofisiye bato cyangwa se aba junior officer. Iyo ugeze muri iki cyiciro uba watangiye kujya mu basirikare bo mu rwego rw'abofisiye. Uretse kuba umusirikare ugeze muri uru rwego ahita anatangira kwambara amapeti ari mu birango biri mu buso bw'ibara ry'icyatsi cya gisirikare, anatangira kwambara amapeti ye ku mpande zombi, urw'iburyo n'urw'ibumoso. Bivuga ko ibyo aba yambaye ku rutugu rumwe bigaragara no ku rundi rutugu, mu gihe abatari abofisiye bo bambara amapeti yabo ku ruhande rw'urumwe gusa, uretse sergeant major, warrant officer 2 ndetse na warrant officer 1. Ibirango by'amapeti y'abasirikare bo kuri uru rwego byose bigaragara mu nyenyeri, ariko izi nyenyeri zikaba nazo ari zo mu rwego rwa mbere, kuko hari n'izindi nyenyeri zo mu rwego rwo hejuru tuza kubona. Ipeti rya mbere mu bofisiye bato abo twita aba junior officer niryo twita second lieutenant, rikaba rirangwa n'inyenyeri. Iri peti rikurikirwa n'irya lieutenant, rirangwa n'inyenyeri ebyiri. Hanyuma irya gatatu rikaba irya capitaine, rirangwa n'inyenyeri eshatu nk'uko muri kubibona.
Mu cyiciro cya kane rero niho dusangamo aba senior officer cyangwa se abofisiye bakuru. Umusirikare ugeze muri iki cyiciro cy'aba ofisiye bakuru cyangwa se aba senior officer ahita atangira kubona ipeti ririmo ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu. Iki cyiciro kandi nacyo kibamo ibirango by'inyenyeri ariko nazo zo mu rwego rwa mbere nk'izo twabonye mu bofisiye batoya. Ipeti rya mbere muri iki cyiciro ni irya majoro, rirangwa n'ikirangantego iri peti rikurikirwa n'irya liyetona koroneri, rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu hakiyongeraho inyenyeri imwe. Ipeti rikurikira ari naryo rikuru muri iki cyiciro ni irya koroneri, rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu hamwe n'inyenyeri ebyiri. Guhera kuri koroneri, abasirikare batangira kwambara n'ibindi birango by'ibara ry'umutuku bakunda kwita ibirokoroko, ariko ibi si amapeti ndetse binambarwa ku makora y'ishati aho kuba ku rutugu. Mu cyiciro cya gatanu rero niho dusangamo abajenerali cyangwa se aba general officer. Umusirikare ugeze muri iki cyiciro cy'abajenerali aba ageze mu cyiciro gikomeye cyane mu gisirikare. Muri iki cyiciro amapeti arangwa n'ibirango bitandukanye n'ibyo mu bindi byiciro nk'uko tugiye kubibona. Inyenyeri z'abasirikare bari muri iki cyiciro ziba zihariye rwose, zishashagirana kandi zitandukanye n'izo mu rwego rwa mbere twabonye hano. Ipeti rito ryo mu cyiciro cy'abajenerali ni iryo twita brigadier general, rirangwa n'ikirangantego, inyenyeri imwe ndetse n'ishusho y'intwaro nk'uko muri kubibona. Iri peti rikurikirwa n'irya majoro general, majoro general cyangwa se major general, uba yambaye ipeti ririho ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri ebyiri ndetse n'ishusho y'intwaro. Iri naryo rikurikirwa n'irya liyetona general. Umusirikare ufite iri peti akaba yambara ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri eshatu ndetse n'ishusho y'intwaro nk'uko muri kubibona. Ipeti rya nyuma rero mu gisirikare cy'u Rwanda rikaba ari naryo peti rikuru risumba ayandi muri iki rwego rw'abasirikare, niryo twita ipeti rya general cyangwa se full general. Iri rikaba rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu, inyenyeri enye ndetse n'ishusho y'intwaro nk'uko muri kubibona. Iri peti rikaba ritunzwe n'abasirikare bakeya muri iki gihugu cy'u Rwanda. Muri bo twavuga nka General James Kabarebe, General Patrick Nyamvumba, General Fred Ibingira ndetse na General Jean Bosco Kazura, ndetse n'undi uherutse guhabwa ipeti rya generali mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 akaba ari Generali Mubaraka Muganga. Akaba yarahawe ipeti rya generali mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 tariki ya 20 Ukuboza. Reka tugushimire rero ko wabanye natwe muri iki kiganiro, tukwibutsa gukora subscribe, tukubwira ngo ujye no muri komenti utange igitekerezo kugira ngo tugihereho dukora inkuru zikurikira. Murakoze, mwari kumwe n'inshuti yanyu Ishimwe Jules Evan.